Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami utawi para pamirsa sareng sami sane mangkin kecunduk sareng titiang Gede Edi Subawa ring raine mangkin titiang pacang ngaturin pepelajahan basa Bali indik alus krune wastan busana. Nah, sedurung lantur sampunang lali subscribe, like lan share video puniki mangne pepelajahan basa Bali ini sayan lami, sayan lestari. Inggih sane mangkin pacang kawitin titiang. Nah, sejroning membusana adat Bali wenten punike saneka pertama sekadi ring gambar puniki. Nah, minaban idedane sareng sami sampun uning niki mawaste udeng nggih, udeng. Nah, niki tulisan Latin, niki aksara Bali. Udeng. Udeng puniki maduwe basa alusnya nggih. Nah, basa alusnya nih sekadi destar. Nah, niki udeng kruna andap, destar puniki kruna alus. Nggih, niki tulisan Balinya nih, destar. Inggih ngantur. Nah, gambar sane kaping kalih utawi busana sane kaping kalih idedane sareng sami taler sampun uning nggih. Niki mawaste baju. Nah, niki tulisan Latin, niki aksara Bali. Baju. Baju puniki taler maduwe kruna alus nggih. Napi nika? Nah, niki baju kruna alusnya ne kuace. Nah, niki kuace. Menapi idane sareng sami mangken lanturang titiang busana selantornya ne niki mawaste saput nggih. Saput. Nah, lumrahnya nih saput puniki keanggen oleh para lanang rikala pacang aturang bakti ke pura nggih. Niki saput. Saput taler maduwe kruna alus. Nah, napi nika? Saput niki kruna alusnya nih kampo nggih. Kam gempelan pa suku bisa kampo nggih. Mangkin lanturang titiang. Nah, selanturnya nih niki taler keanggen oleh para lanang nggih. Ining pacang aturang bakti ke pura utawi kemerajan. Niki kewastanin kancut nggih. Nah, kancut niki ngapa kesor nggih utawi kebeten. Niki kancut aksara Balinya nih kan gantungan ca suku ta ada titik kancut. Nah, napi mawinan nganggen nye duaning ring pasang aksara yening wenten aksara ne kegantungin antuk aksara ce ne puniki megantos dados nye harusnya ne kancut nggih. Mangken kancut puniki taler maduwe kruna alus. Nah, napi nika? Kruna alusnya ne lelancingan. Nah, niki lelancingan nggih. Nah, niki napi mawinan nenten mepepet krana ring aksara Bali le nenten kedadosang mepepet. Dadosnya nih kegendusin antuk lenge. Nah, niki patah sekali niki nggih. Lelancingan. Ngantos diki wenten sane metaken. Nah, yening wenten sane metaken lurus ring kolom komentar nggih. Mungkin anturang titiang. Nah, niki para lanang turmaning para istri yening pacang aturang bakti ke pura utawi kemerajaan pasti nganggen niki nggih. Nah, menawi teu alit-alit utawi idedane sareng sami sampun uning niki kewastanin kamen nggih. Kamen. Nah, niki kamen. Mungkin kamen puniki taler maduwe kruna alus nggih. Napi niki kruna alus kamen wenten sane uning nggih. Niki kruna alus kamen kewastanen
wastre nggih. Wastre niki guo nggih, wastre. Nah nike mangken kenten taler yening irageng nganggen busana adat Bali pasti ke nganggen sane kewastanin sekadi ring gambar puniki nggih. Niki kewastanin selendang nggih. Selendang niki selendang nggih titik. Pasti idedane permaning alit-alit uning niki nggih, selendang. Mungkin selendang puniki napi niki kruna alus nih. Kruna alus selendang inggih punika. Nah niki anteng nggih. Anteng titik. Nah niki. Mungkin pacang cutetang titiang nggih. Sejroning pepelajaran rene mangkin ini wastan kruna alus busana adat sane ke pertama sekali gambar upin-ipin niki nggih. Nah niki kewastanin udang utawi ring kruna alus destar. Nah niki nggih sane kaping kalih niki sane kangen oleh upin api-ipin niki nggih. Wau ngangen udang saru niki. Nah niki kewastanin baju. Baju niki kruna alusnya nih kuace. Nah ngantor niki kewastanin selendang. Selendang kruna alus anteng Nah niki sane warna kuning kewastanin saput. Saput puniki kruna alusnya nih kampo. Ngantor niki kewastanin kancut. Kancut kruna alusnya nih lelancingan. Terakhir utawi pemuput niki kamen. Kamen puniki kruna alusnya nih wastre nggih. Nah dedane sareng sami pepelajaran bahasa Bali puputang titiang rawiriki menawi teu titiang wenten keiwangan utawi kesalahan maka duaning titiang kadon melajah titiang nunas gengrene pengampura nggih. Nah malih apisan sampunang lali niki like channel YouTube titiang indik pepelajaran bahasa Bali kekidungan pepelajaran sandilianan mangde idedani sareng sami preside anggen ngerarah materi nggih mangde bahasa Bali ini preside lestari nggih sekadi baos wawang salane cukur kangkung mesamel sere kirang langkung titiang nunas gengrene sinampura puputang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om. Bahasa Bali ajeg.